ба гирду атрофи худ нигаред. бубинед ки дар кадом ҳолат қарор доред. ба ёд оред ки дирӯз дар кадом ҳолат будед. дирӯз дар дуоҳои худ аз Парвардигор чӣ талаб мекардеду имрӯз чӣ талаб доред? албатта ки агар то огӯ бошед. розӣ шавед ки аксаран мо вақте мушкиле бар сарамон дорем, ҳар як лаҳзаи ҳаётамонро дареғ надошта барои дуо сарф мекунем. аммо баъд вақте ки ҳама мушкилиҳо паси сар шуд чӣ? мо фикр мекунем акнун тамом, ҳамааш хуб аст. лекин набояд фаромӯш кард ки ин ҳаёт бо мушкилиҳо зебо аст. ва агар яке паси сар шуд, дигаре хоҳад омад. ва ин имтиҳони мову шумо аст. имтиҳони зиндагӣ. хуб, акнун ҳодисаеро дида мебароем ки пас аз дуоҳои зиёд алҳамдулиллаҳ мушкилоти шумо ҳал шуд. дигар чизе фикри шуморо нороҳат намесозад. вақти ибодат дигар дуоҳои иловагӣ намекунед. ва лозим нест, шарт нест ки акнун гӯед ту чӣ мегӯӣ? ман ҳама вақт як хел дуо мекунам. лозим нест. бо ин гуна гуфтаҳо шумо танҳо худро фиреб медиҳеду халос. зеро ҳар кадоме мо хуб медонем ки чӣ гуна ибодат дорем. ҳар кас худро медонад. ва ин чизҳоро мо барои касе намегӯем. ҳар кас барои худаш гуфта истодааст. ва инҷо лозим нест ки мо худро фиреб диҳем. барои ҳамин бо худ ростқавл бошед ва оне ки ҳаст ҳамонро бигӯед. хуб, акнун дуоҳои мо камтар шуданд. корҳои зиндагӣ яке паси дигаре барор гирифта истодааст. ва шояд то он ҷое расад ки мо ончунон беаҳамият мешавем ки ҳатто намозҳоро қазо мекунем. ва ҳамин тавр як рӯз, ду рӯз ва ғайраву ва ғайра. лекин дар баробари ин дар дилҳои мо чизе ҳаст ки мегӯяд ин кори ту нодуруст аст. набояд ин гуна рафтор кунӣ. мо ба худ ҳамаи инро мегӯем, лекин чизеро дигар намекунем. боз ба ҳамин роҳ рафтан мегирем. ва ҳатто то ҷое мерасад ки мо мегӯем бегоҳ тавба хоҳам кард. вақте бегоҳ шуд мегӯем беҳтар аз шаб. вақте ҳама хоб рафт баъд тавба мекунам. шаб ки шуд хоб болои мо зӯрӣ мекунад ва мегӯем саҳар мехезам, тавба хоҳам кард ва якбора намози бомдодро хоҳам хонд. лекин шайтон ин дам бекор нест. вай то ин дам моро то он ҷое мерасонд ки мо вақти тавбаи худро боз ва боз ба қафо мегузоштем, ҳар боре ки мо тавбаи худро ба қафо мегузоштем, вай ҳамон дам моро тарк мекард ва боз дар дилҳои мо ҳисси пушаймонӣ меомад. ва ҳар даме ки тавба карданӣ мешудем, вай боз меомад ва боз вақти тавбаро ба қафо мебурдем. ҳамин тавр вай ба ҳоли мо механдиду моро бо макри худ гумроҳ месохт. ҳамин тавр мо як муддати ҳаёти худро паси сар мекунем ва рӯзе фаро мерасад ки он ҳолати хубе ки мо доштем аз даст меравад ва боз мушкилиҳо яке паси дигаре ба сари мо омадан мегиранд. дам мо мегӯем не, ин тавр намешавад. бояд ҳамин ҳоло тавба кард ва ба сӯи Аллоҳ баргашт. мехезем, таҳорат мекунем, лекин шайтон ҳоло ҳам аз паси мост
این دفعه وای به سر ما با وسوسه های خود فکرهای را می آورد که ما به خود می گوییم من اینقدر گناه کردم، خداوند مرا می بخشیده باشد، یا اینکه الکی برای من دیر شد و مرا دیگر بخشش نیست. وای می گوید که تو شرم نمی داری بعد از این قدر گناه باز بخشش می پرسی؟ تو اکنون تمام راه خلاصی نداری. این از همه لحظه های حل کننده است، زیرا شما الکی طهارت کردید، برای توبه کردن و خواندن نماز چیزی نمانده است. پیش راه شما تنها همین فکرهای است که شیطان به سرتان آورده. عزیزان دل، هیچگاه یگان وقت فراموش نکنید که خداوند بخشنده ترین بخشندگان و مهربان ترین مهربانان است. تا اون دمی که شما زنده هستید، اگر از صدق دل توبه کردید، انشاءالله خداوند شما را خواهد بخشید. برای بازگشت به سوی خدا هیچگاه دیر نمی شود، البته تا اون دمی که شما جان در بدن دارید. لیکن هیچ کس وقتی مرگش را نمی داند. برای همین هر قدر تیزتر توبه کرده همان قدر برای شما خوب است. عزیزان دل، اگر زندگی خوب دارید الحمدلله گویید، همیشه به یاد الله باشید، عبادت خدا را ترک نکنید، انتظار نشوید که این زندگی خوب از دست رود و بعد توبه کنید، زیرا این کار هر لحظه شدنی است. اگر زندگی خوب ندارید این حالت هم الحمدلله گویید، همیشه به یاد الله باشید، عبادت خدا را ترک نکنید، زیرا مکافات شما نزد الله است. انشاءالله همه‌اش خوب خواهد شد. همیشه دعاگوی همدیگر باشید. فراموش نکنید که این حیات امتحان است و هر لحظه تمام شدنی است. خداوند نگهبان هر یک شما. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.